Reka musuhuze kandi mwifurize gukomeza kugira ibihe byiza. Ni imwe mu nkuru y'incamugongo iri gukomeza kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Angaha ni mu karere ka Ngoma, aho umukobwa w'imyaka 17 y'amavuko yaje kuza kwicwa n'abantu batahise bamenyekana, bamuteye icyuma mu rubavu ndetse bamuca ikiganza. Urupfu rw'uyu mukobwa rwabereye mu mudugudu wa Kavumba, akagari ka Kinunga, umurenge wa Remera, mu karere ka Ngoma. Amakuru dukesha ikinyamakuru umuseke.com cyandikira hano ku butaka bw'u Rwanda, dore ko nacyo kivuga ko amwe muri aya makuru agenda n'ubundi atangazwa na bamwe mu baturage batuye, avuga ko ngo uriya mukobwa w'imyaka 17 y'amavuko yararaga mu nzu yo ku ruhande annex iwabo, ababyeyi be bakaba mu nzu nini. Rero mu by'ukuri ni imwe mu nkuru navuga ko ari inkuru iri gukomeza kugenda ishengura imitima y'abantu bagiye batandukanye. Bamwe bati ariko abana yego nibyo hari ukuntu baba barakuze, ariko nk'abana b'abakobwa bagakwiye kuba barazwa mu nzu n'abandi bantu. Ariko abandi nabo bakagira bati none se ko n'abahungu nabo ubwo burenganzira babukeneye bwo kuza kuba n'ubundi banindirwa umutekano, cyane ko ubundi tumenyereye ko abana b'abahungu akenshi iyo baze kugira mu myaka 15 kuzamura wumva nyine bakuze, bakumva nyine batakwiye no kurara mu nzu, bikaba ngombwa ko ari wenda bifatira amanex iwabo mu rugo. Ariko uyu mwana w'umukobwa nawe nyine ngo yari yarafasha next mu rugo aho ngaho iwabo, ataba mu nzu nini n'ababyeyi. Ibi ngibi rero byaje kuza kuba mu ijoro ryakeye, ubwo abagizi ba nabi batahise bamenyekana binjiye muri iyo nzu bamutera ibyuma. Umwe mu batanze amakuru yagize ati yahise agwa aho yari aryamye kuko bari bamukomerekeje bikabije. Uyu muturage avuga ko nyakwigendera nta kibazo yagiranaga n'abaturanyi ndetse ko yari akiri umwari. Meya w'akarere ka Ngoma Niyonagira Anatali yemereye ikinyamakuru umuseke.com ko inkuru y'urupfu rw'uyu mukobwa ari ukuri. Ati nibyo niko byagenze kandi birababaje. Meya Niyonagira avuga ko ubuyobozi hamwe n'inzego z'umutekano bageze aho iki gikorwa cyabereye bahumuriza abaturage. Avuga ko iperereza ku bakekwaho iki cyaha yatangiye. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba Saipi Hamdun Twizeyimana avuga ko iperereza ku rupfu rw'uyu mukobwa ryatangiye. Ati kugeza ubu ntabo turafata bakekwaho iki cyaha, ariko turabizeza ko bazafatwa. Umurambo w'uyu mukobwa wajyanywe mu bitaro gukorerwa isuzuma. Ngira ngo mu by'ukuri iyi ni imwe mu nkuru navuga ko iri gukomeza kugenda igarukwaho n'abantu bagiye batandukanye mu bitangazamakuru n'ubundi bigiye bitandukanye, biri gukomeza kugenda bibreakinga iyi nkuru. Ariko mu nkundire n'ubundi njyewe nsoreze angaha, ariko kandi mbonereho no kwihanganisha umuryango wabuze umwana wabo. Imana y'amahoro, Imana nyiri humure ryose ibahumurize kandi ibakomeze. Ijambo ry'Imana ryo rirambwira ngo nimuhumure, ngo kubera ko ubwo twizeye yuko Yesu yapfuye akazuka, ngaba ari nako twizera yuko Imana izazanana na Yesu abasinziriye muri we. Ariko kandi ngo Imana izanagura amarira ku maso yabo, kandi urupfu cyangwa gutaka cyangwa kuribwa cyangwa umuborogo ntibizongera kubaho kundi, kubera ko ibya mbere bishize. Ngo nuko muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, mumere nk'abantu bategereza shebuja hagarukira ava mu bukwe, kugira ngo nako banga bamukingurire vuba. Hashyirwa abagaragu shebuja
azaza agasanga bari maso. Ndababwira ukuri yuko naza azakenyera akabicaza akabahereza, naza mu gicuku cyangwa mu nkoko agasanga bameze batyo bazaba bahirwa. Namwe mumenye ibi yuko iyaba nyiri inzu yamenyaga igihe umujura azazira yabaye maso ntiyakunze ko inzu icukurwa. Namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Ngo abazima bazi ko bazapfa, ngo ariko ngo abapfuye ntacyo bazi. Myani magambo rero njyewe nawe dusigaye, reka n'ubundi dukomeze kwita ku iherezo ryacu. Ariko nshimire umuntu ukunda kubana natwe umunsi kundi yitwa Muvunyi Rwanda. Ndagusuhuje aho uri hose. Shout out to Maniga. Imana ikomeze kukurindira ubugingo.